Jel vi radite natjecanje? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam 9 Alfa 4 Tango Alfa. Došao sam u prijateljsku posjetu ispred portala qrz.com.hr. Mi smo na proputovanju. Dobro. A vi ste, da se predstavite odmah, snima se video. Ajmo, jel radite natjecanje na UKV-u? Radimo. Kako ide? Koliko ste napravili veza? Napravili smo, koliko smo napravili? Napravili smo 200. Dosta smo napravili. Do sada? Da. Svaka čast. Mi smo napravili do sad 130 km, imamo do Slatine još jedno 50, pa da. Ima nas dvojica. Drugi. Jednoga van je, ali on nije radio amater. Zadnji put sam bio tu sa gospođom na proputovanju, što smo vraćali smo se sa mora. Vi ste jako zaposleni. Jesam, on radi. Aha. Jel može kraća izjava šta radite? Nešto važno? U velikoj gužvi. Ne mogu sad izjavu davati. Dobro. Šta se događa da čujem? Ajde u jednom kadru da snimim to. Šta se događa? Pa ne događa se ništa, on radi, mi se zjebamo. Mi kokošari. Pijemo kavu, da. Evo, ovo je prilika da se vidi malo kako to izgleda. Ja sam bio samo u prolazu više puta, ali nikad unutra. Vani je, evo. Da vidimo malo tu moćnu tehniku. Mogu ti reći da izgleda dobro to sve kod vas? Pa da, lijepo. Pomalo smo zavidni. Mi u Slatini nismo uspjeli ništa. Pozivne oznake. Snima se. Vi ste? 2UK Željko. Jaj, Željko 2UK. Onaj desni. Vedran 7DX. I lijevi. Saša 3NM. Eto, super, hvala.